দলৰ সভাপতি তথা BTR চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই তেখেতে মোক আজি নিশ্চিমাত যাবলৈ কৈছে। दा बाइकजोंलाबो फैदों आरो नै दा दावखोलांनायसै दै खुरखानायखौ होबथानो थाखाय मा राहा लागोन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो थांनो ओंखारदों मावरिया थाख्लायाव। दा बेयाव मानो थांनो ओंखारदों होननानै बुङोब्ला जिथुनाखि ओरैहाय मावरिया बान्दो स्लुइस गेट होगासिनो दङ। दायो नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय। दा बिनि आफांथिंजाय बे मावरिया थाख्लायानो खुरख्लानानैहाय खैला मैला बाजारथिंजाय फैनो नागिरगासिनो दङ। जिथुनाखि थाइस' बिल दै होननाय सिगांबो फैदोंमोन, ओरैबायदि हा हु खुरखानानै लांजोबदों। दा थिग बे फुराना लामाखौनो लाफिनो नागिरगासिनो दङ। दा बेखौ होबथानो थाखायहाय मा राहा लागोन, दा बेयावहाय आङो थांनो नागिरदों। दसे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन। बेयावहाय बेबायदिनो सफैदों जिथुनाखि MCLA माधव सेत्री सारा सफैनानै दङ। दा आंखौहाय बे ओनसोलनि माखासे लिडार्सफोरा लिंहरनायलाय दा बे हिसाबैनो आङो थांनो नागिरदों। दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन माबायदि कन्डिसन जादों, ओमफ्राय बेखौहाय मा राहा लागोन। आङो गासैखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलांनो नाजागोन, नायलांनो हागोन। दायो मेन जायगायाव सफैबाय, नायसिगोन आरो ओमफ्राय बाइकजोंसो फैनो गोनां जाहैबाय। मानो होनना बुङोब्ला गारिया लाबोजाया, दाबसे जायगायाव गारबोनानै दायो बाइकजोंनो फैनाय जाबाय आरो बिराद खस्थ' हाब्रु गोजा लामाया। थेवबो मेन लकेशनसिम फैबाय आरो दा माबायदि दैया खुरफ्लंदों बेखौहाय नायनोसै। नोंथांमोनाबो नायफालांदो। दा हाजोनिफ्राय फैनाय दै ओरैबायदि कारेन्ट जायो आरो दा नायदो नै। दा नायदो हनै बैनो आरो जिथुनाखि मावरिया बान्दो स्लुइस गेट बियो। ओमफ्राय नै बे मावरिया बान्दो स्लुइस गेटनि ससे दावखोब्लानो जिथुनाखि मेगा सिटि भुटान टाउन बेखौ मोनबाय आरो दायो बानायगासिनो दङ। दा दैया बेनो नै थाख्लाय दै, जिथुनाखि मावरिया बान्दो स्लुइस गेट होगासिनो दङ बे दैयानो थाख्लाय दैयानो। ओमफ्राय दा नै फाइनालि सारा नायगासिनो दङ जिथुनाखि MCLA माधव सेत्री सारा। ओमफ्राय बेजों लोगोसे खैला मैला ब्लकनिफ्राय ओरैफ्राय BCDC निफ्राय प्राइमारिनिफ्राय माखासे फैफाबाय। दा दैया ओरैबायदि दाहार जादों नै कारेन्ट। दा बे दैयानो ओरैहाय बायफ्लंलांनानै जिथुनाखि थाइस' बिल होननाय बे थाइस' बिलजों थाङो। गोबां गामि ओनसोलफ्रा संहार जाहैजोबो। बेजों लोगोसे ओरैहाय खैला मैला बाजारनि एटाच सोनाबहा थानाय दै बेजोंबो गोग्लैनानैहाय बाजारानो साफा जाजोबो आरोना। सिगांफोर बेबायदिनो बाजारानो साफा जाजोबदोंमोन, ओमफ्राय दायो नैबे लामाखौनो लाफिनदों आरोना बेजोंहाय। ओमफ्राय दा बेखौहाय माब्रैबा थेनो हागोन बेखौहाय माने बेब'स्था खालामगासिनो दङ। बैजोंबो दाब्रै दाबा जायगाजोंहाय माने सौफ्लंनो सुबिदा लागासिनो दङ। नै गैथारखाले आरोना नै बेखौहाय सौफ्लंनो हाबाथाय थांबाय आरो ओरैहाय। दा नै सिगांनि फुराना माथावरि दंमोन, दा बेखौहाय सौफ्लंनानैहाय ओरै थाङोब्ला खैला मैला बाजार एबा थाइस' बिल साफा जाहैजोबगोन आरो बे दैया। ओमफ्राय भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दै ओरैबायदि कारेन्ट जायो। हनै मावरिया बान्दो स्लुइस गेटआ बैयावनोसै, हनै ससे दावखोबानो मोनबाय। दा बेबायदि आरोखि, दा बेखौनो नायगासिनो दङ। दा नायगासिनो दङ सारमोना बेखौहाय माबोरैबा होथेनो हागोन बेखौहाय बेब'स्था खालामगासिनो दङ। दा नायबिजिरदों आरो दा ओरैबायदि कारेन्ट बायदि फैयो हाजोनिफ्राय फैनाय दै। दा बेखौ माबायदि होथेयोब्ला बेखौ होथेनो हागोन बेखौहाय माने सिन्था खालामगासिनो दं आरो दा बेब'स्था खालामदों बेखौहाय। আজি মই বিশেষকৈ আমাৰ দলৰ সভাপতি তথা BTR চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই তেখেতে মোক আজি নিশ্চিমাত যাবলৈ কৈছে। মই ইয়াত অহাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ ব্লক কমিটিৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ DLCC চেয়াৰমেনৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ এই যি ঠাইত এতিয়া আমি উপস্থিত হৈছোঁ এই মাউৰিয়া বান্ধ, এই মাউৰিয়া বান্ধটো এটা বহুত এটা ৰিক্সি বান্ধ। এইটো টাকলাই নদীৰ পৰা নদীয়ে এইটো ইয়াত এইটো বহুত অসুবিধা কৰি দি আছে। গতিকে এই মাউৰিয়া বান্ধটো ঠিক কৰি এই টাকলাই নদীটো অলপ কেনেকৈ ডাইভাৰ্চন কৰিব পৰা যায় আৰু যি
মানে সমস্যাটো হ'ব পাৰে এটা যে আমাৰ আছে সেই সমস্যাৰ পৰা সমাধান কৰি দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে মই ইয়াত উপস্থিত আমি চালোঁ ইয়াত আমাৰ কমপ্লিট ব্লক কমিটিৰ টীম আমাৰ ইয়াৰ প্ৰাইমাৰী লিডাৰসকল বা UPPLৰ কৰ্মকৰ্তাসকল সকলোকলৈ আমি ইয়াত উপস্থিত জিলাৰ সভাপতি ব্লকৰ সভাপতি আমি একেলগে ইয়াত আহিছোঁ ইয়াত আহি আমি চাইছোঁ চোৱাৰ পিছত 2-3 দিন ইয়াত অলপ কাম যদি কৰোঁ আমি ককলেনটো লগাই তেনেহ'লে এই বছৰ এই বানৰ সমস্যাৰ পৰা ইয়াত এটা মানে ৰাইজে মানে অলপ অসুবিধাৰ পৰা ইয়াত বাচিব পাৰিব গতিকে এই ব্যৱস্থাটো আমি ল'ম বানটোতো এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰ ইয়াত আহে ইয়াত আৰু ইফালে কালামাটিৰ সমস্যা আছে মালিবিতাৰো সমস্যা আছে নদীটো অলপ নদী ইয়াতে অলপ ভূটানৰ বৰ্ডাৰত থকা এই ঠাই থকাৰ বাবে ভূটানৰ পৰা নামি অহা মানে পানীয়ে যি ধৰণৰ এটা বেগটো লৈ আহে যি ধৰণৰ স্পীডটো লৈ আহে এই স্পীডে ইয়াত ক্ষতি কৰে গতিকে এইটো স্পীডৰ পৰা সময়ত যাতে মানে গাঁৱত যদি অসুবিধা নপৰে এইটো অলপ ডাইভাৰ্চন কৰি দিব লাগিব আমি এভৰি ইয়াৰ আমি এইবিলাক কামটো কৰা হয় এইবিলাক আমি এই ব্যৱস্থাটো ল'ম আজি মই ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4টা বজাতে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ MLA লৰেন্স ইষ্টাৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই দুয়োজনে সৰলপাৰাত তেনেকৈ হৈছে বিৰাট ডাঙৰ এটা মেজৰ প্ৰব্লেম বহুত মানে ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে সৰলপাৰা এৰিয়াৰ মানে গাঁৱত অলপ সাইডে সোমাইছে বহুত মানুহৰ তামোল বাগানটো লৈ গৈছে ঘৰটো লৈ গৈছে এইটো আমি চালোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টকলৈ তাতেও অলপ অসুবিধা আছে এইটো আমি ৰাতিপুৱাই গৈ ডিপাৰ্টমেণ্টকলৈ আলোচনা কৰি তাতেও এটা ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তাতেও মানে কৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া আহিলোঁ গতিকে ইয়াতো আমি নিশ্চয় আমি দলৰ সভাপতি তথা আমাৰ CM মহোদয়ৰ আলোচনা কৰি ইয়াত কি ধৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰা যায় ব্যৱস্থাটোতো মই চালোঁ অলপ নদীটো ডাইভাৰ্চন কৰিব লাগিব আৰু অলপ প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব আপাতত এই বছৰৰ কাৰণে এই কামটো কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ থাকিল ছাৰৰ এইখিনি কথা জনোৱাৰ কাৰণে